Voin hini somni paruk December sang hi somni paliani a tuntuma chuan new seng engemani kan ngai thavele donani nimin Christmas ni khan Russia in Ukraine a beina sa hle maya Ukraine energy infrastructure chu missile somsari chuang le drone zazet mangina beya thi te ponom ni in Ukraine President Zelensky chuan asoya Kherson Governor chuan Darkar somni palikalta chung khan mi pakhathathia mi pathumin hliaman tur ni na soibok ane Ukraine le Russia in dona hi ala top mai don lo ni in alanga Trump hi ron president chi ta sela enge anang ti ro chu soithia mahar angreng khop mai tuna chuan Myanmar lampang han hoita ila Myanmar rama Christian tamna khopui pakhata Christian zali vel chu eile in tur lama har sanana satagan to den chenin Buddhisa khua in le turati thaile ti luyan nia Christian pastor pakhat aming tarlan lo chuan ti luina le bauna wangin Buddhisa in le turin thu an tiam tir ti asaya report in tarlan dan chuan an nor na salea Sunday ya na thong nge tur ti thu tiam ziak tura bawan ni thu asoi bokane kum sang ka ko somriat malam khan helai le a che vela twal chung mi te chuan Buddhism ne na in zom pathian tharau ni arin nats chu an choi sang hle a helai bial hi Sagaing region Naga Hills area ania Naga self administered zone ni in kum sang ni pariata Myanmar constitution noya siam ane Christian missionary te chu kum sang ka ko somriat panga a helai bial a hian an luta pian tharna na sataka thlengta ane kum sang ka ko somkua pali khan khati laya junta in Arwat State Law and Order Restoration Council chuan Naga khua Buddhist monastery sakna tur thupe ka chuata a chumi hnu chuan khothen khata sipai in rolin biakin ti chiat tan ania Christian te ti duda in Christian hroi tu te man an ni bok ni in parliamentarian hlui pakhat chuan a soi bok ane helai bialami nuai khat le sing ni le sangsari vel chu Naga nam ania chung jinga ja somsari pathum te chu Christian anne Buddhist te chu za somni panga an ni lain za panhi vel chu an nam sa khuwa nat zui tu an ni thung kar mi kalta chung khan Myanmar ram chung a buai zual na sa hle a abik takin Arakan state an buai zual hle media te tarlan danin junta kai hruai sipai sarkar chuan adin hun a hlo mek zela Arakan army thuneina ero a chak chho zel thung ane hei hian Bangladesh le Myanmar ram ria boruak rit tak asia meka Rohingya ral tlan thar te chu helai bial vel atang hian India rama an lu tang ti hlo thona an sa hle ane India chuan Myanmar a stakeholder zong le junta sarkar te le helpol te nena in biak po na aum theinan kong zau takin ain hong rengani ti antar langa karmasa December ni som pakole ni som ni khan Myanmar le athenom ram te chuan Bangkok a meeting poimo takanneya buaina kalmek chungchang an soi ho ani he meeting a hian India ayo in Foreign Secretary Vikram Misri atelve a he meeting a ram tel zong te chuan Myanmar sarkar le helpol ten in biak na mu mal tak an nei atul zia an soi war hle ni he meeting a hian sipai sarkar ai hotel Myanmar Foreign Minister chuan Nakumah pui nei atiam ane nimasela helai vela mun sang le mun poimo tak te hi midangin an thunun tlat wangin he thutiam hi a hlotlin be se na sang lo hle a report sang athanga landanin Rakhine state a khopui somsari jinga somli panga vel chu helpol ten an thunun tone China tanpui na in junta sarkarin an ram hlo chu lakle tumin ma lama sela hel sipai te thuneina apung zelane Bangladesh news lamin an tarlan dan chuan Myanmar junta sarkar le Arakan army in kara buaina na sataka wangin thlani kalta chung khan Rohingya mi singruk Bangladesh an lu bela Bangladesh an ram khochak lam Cox Bazar district a Rohingya maktaduai khat le nuai ni chuang an mi khwal mek ane
Rohingya Muslim tamjok hi August sang ni som pasari khan sipai te bei pui thlak na wangin Myanmar atangin an tlan chia a tun din hmuna hian Bangladesh ara tlan kem hi Khowela refugee kem lian ber ane Rohingya te Bangladesh an lu vak vak thei chana hian Bangladesh le Myanmar ram ria ei rukna tamlu tuka Rohingya ten Bangladesh ram an lu theinan poisa thamin mithen khatten an lo puiru thi niin an soi ane Bangladesh Foreign Affairs Advisor MD Tohid Hossain chuan tuna kan du dana chuan Rohingya dang lu tir tolo ni se ti hi ania ma se thilom dan thlirin ti theidang kan nei chuang si lo ani heti chung hian Rohingya singruk vel an lo lu bel le a official a kan lu tir wang ani lo mun hrang hrang atangin an lo lu tani tin a soi ani December thla kar ni na Maundo an lak fel hnuwa Myanmar Arakan state a helpol Arakan army le Bangladesh army te chuan in biak na an neia Arakan army te hian supply line thatak siam sak turin than puina an dil ani tuna chuan US president turata na thlan thar Donald Trump thu le hla then khat lo ngai thlale ila US president nata na thlan thlin Donald Trump chuan Canada Prime Minister Justin Trudeau chu Christmas cholmang tur po in cholha damna hun anei tir hlei theilo nin alanga Canada PM hi Canada Governor tia koin fiam thu thona na hmanga akap na chale ani Trump hian Canada chu US state somnga pakhan ani tha se ti in adu thu sa ma soi chuak le a Trump hian ama social media truth social a hemi chungchang a hian post hrang a siam ani Trump chuan a post pakhata chuan Merry Christmas Canada Governor Justin Trudeau an ram citizen tax hi asang lutuka ma se Canada hi kan state somnga pakhan ani ta se tax hi za somruk lai ti tlem anianga an sum dawna chu alen hnih zetin alian nga lang tin khovel ramdang ang lo takin sipai chak na hmanga hual him tlat an niang tiin a posa tin truth social platform a tho hian Trump hian China akap le sak boka Merry Christmas China sipai ro pui tak tak te mangai na nen ma se dan lawa Panama en kol tu te po tiamin ati deuh kher ane post masalama soita kan khan Panama kanala hian China hian thuneina eng emoni alo nei ve a hemi kanal huam chunga hian longchol mun panhei lai alo nei atin helaya thliarkar teru te pakhat chu China hian a en kol mek boka hetiang te hi Donald Trump hian angai theilo em maya angai mo khop maya chu wang chuan helai vela tang hian China hi no bo adu em a ma ala chaudon ni in alang ani ole khati chin khan ni le phot ro se